Lowen Momo Akwaba Badwam Ahosepe inyi na anepe the fancy doll na meze Ahosepe nsam no meze bro na nessa Sunday ni ho sasa tino odine chejam bibia ye kama ye ntu nsam no do pepepe ma ende akaye ifide ma minje obibi ma wahwindwi nyina ye nhira ma wona ntew onye nhira ma wo serew inye nhira bibia be ye bia no make sure that why insure is ama obi na se yereko nsam no mu paaza masa no makọ lewen ho lewen so ne kaka na asema na ne bo efui nti no stove ye jaye nando na motin de obeka hwe hende ruchasene Ibrahim Traore a oye Burkina Faso for one interim president no o chirema na abrabo ena zori ye wo Burkina Faso honum na azi nyina no onara wafa to no hodo the local John cancer obe play them role no na as former Abraham bobo hunde hu o hade na ancha no sane ya video de ibinum abrani sika de onji sika no na nkase ne no onje etwa ihu ni video na enwa ye hwe video na awu say hwe video na hemra nti no ho ya samo sisi ano ye guda ye bisa ye ho questions papa nti no hwana nye no hwana no ompede lewen obotwa no movie no hwana na new one kra wa botoga wo da mensam no oye ne de ni hu de wasan wa ko live ha o chem de binim aba ne set do aba destroy nyama owodo awo the story mam fon chalk kakra masan meyi the story na san zabro ba ma mencho bibia mehu socials no da ma adweno ha mentase na mo pocho video bi retrend wo socials no do this week question kra maybe some ho pa nyi de into no you or Aisha modana or your filter and like what is happening pocho share video ina yemra I hope she's not alone. That is our worry now. Just that she's I'm not not alone, I promise. I swear I'm not alone. okay. May you kill Mr. Galina Soliu. May you kill Tigalia Soliu. May you kill. I hope she's not alone. That is our worry now. Just that she's I'm not not alone, I promise. I swear I'm not alone. okay. hey wori tuena ko mo okrom ha pa o Aisha Modi dodo na friend no na another friend ho she loves Stone Boy oninya ana oyo bi fufura abazien because na say na ehun do na on socials no do on Stone Boy o twana the pain secrets na ze what anyankofo some okodo won ntam na ze nyina because aman mboza aboan nyina nkotin artist bia wa abone de bia ma me about okekeke bia o chimpanya ni nyina anye ne ho or surface keke but no more information na ofri horam no so me hu na wabati na socials no do rekada obi ekuni nua kakra ba ema o threatening ni pakro no na ze do bohwehwe no na ze sisi abe ma nyamaro ko no ye hu pa o busiafo ho a won so no mu man ai ye pa won chopa sisi azoro kodo socials no do no oye hu adofo na anyakofo won ma wa jatu socials no da wa bo ho no da no ye pa won won reach out won bo no because most my ye hu no ye sure do you okay nyim zoro kodo zi but me sure do you okay na
za muhu ni kra ojinse mam nye de osane be ye post wo social media na ehwe tester watcho wodo na won fon to do won push into the mam na munhwe de motum na makani bi za mo na ehwe za watcho na say my name shall forever remain in the book of good deeds. I say no more. Goodbye Ghana, goodbye to my children and goodbye to you all. Ni adote, see you soon my beloved. I did my best for humanity, but my best wasn't good enough. I appreciate you all. Na shedi you know ekana bye pa na Aisha orekano suicide ribama na ano yer bibi yen like Aisha Modi, we are all here to help. Atasa, you know, see him boa pocho bomozna na therapist bi na kaka jimbo no. Ai meti bia ye pa odamara. You know, yesra pa men kwenja hen. Ai ye pa ocho. You know say kada mzoro ko za muhuni wo socials no da men shada anye happy until mzoro ko do na sa ono na mebu edu kakra. Maza chiro no. Inti no de yeri bisa Aisha de bibia boko no my misana me bisa Luwen so de bibia boko ana Brakojo, is everything all right? Yeah, bibia boko because sis ya no eko socials no da obi ana na adwene orekire binu mu kirema ze kekani nyina na zari ni nyina ya settings area ja attention bi as am form no you tire the way the mazna pa. Is that the case? If that is not the case, I report I'm a police for. What is happening? Oh yeah, home to pao. It's our share low end story na I just me nyoro kan ho asam no. Aha. Masana badubio. My yeshe video ina yembra. Adofo good evening. Nana from church mo nyina. Eduma ye twa ya to ndi Ibrahim Traore pacho. Anabia promotion yes amanye breaki edwuma no ama ba bia yetwa mu bi na fiwa na se on tiase eme edwuma ne bi also na edwuma ne nyina echi na me president ifiwa na yetwa bibia na ene say ye edwuma na fita na pa na ba awia ba dum ye no motos be 9 to 10 boys promotion max ne on wapi aba set so adaya ye nya edwuma ezi nya edwuma ade te nya edwuma no adaya on social media say e ma on for PC ye adwuma na de gusa ye na me se obisi ablemi na Mrs. na me nyai ogusa ye adwuma ama gedi de ko so we got to musa kede SS if you on me if you so kan dey be e more than 15,000 per day if you on ama mo sa se ne ma to era e fa fon se de me frɛ asanto de minister me se we je minister me e fiki se me frɛ me minister me yes me ko na apɛ o de be to me tene ye ko ambasa cinema no to ko wie no wa ana fi ana so ya wenti e me nto no so ma se ne ma ya be se ma ye yi ne mo bi asana e ti betwa nyuma o ma ba o ma papa ne gas it won do so ma se se ni na e do betimi ama official ba e fi ana so wenti ni e nya bi me thank God say na djuma ne etwa beduru no se be ya twa ni ko na ni de nya de o se e fi ni mo ne se de complete se ne asi ama djuma ne be ka nyuma ye change to no so bi benya kopon aya ade yenya no e ka se sha e do so ibi kama ene nyame ase na minim ba se wo se max wo e bibi ani max ye like se o ma fa sikai ana ma o ma bro ye ni mo me na ma se fo ni ma am fi na se wontimi e me ma pa ye gba no ni me ye unu ko se na e ko se e ma fa se ye gba no ni se odumo du bi ye na ha ma ko isu bi di ba to an se ama ye tran to ni so inside no ade ya sa wonte won ne ma ko ama pai tama eduma ni ye brike eduma but still yenya I'll show say me baba wonte the yenya e be so fu mu bi no e be so am super ye be yin sa ye duro sta no fu yenya obi abati ase obi abati ase nko bo shem nya se nya ko po aboa ama de esi bia no eye o se fast na ma so obi e e dem nya mas me ko so bi no na beat no wodo no okopa beat no na no yezem pa wo ma yente zo rekeni ye but the meeting na no man shada ante da ose wako police ho ana moboa na loweno na msami nyina si na efre Ashanti regional minister do e police nya na de
o ye sojani ehu me shada men say zoro kan nyina ase asem yes akọ police one man na akọ reports a police fa ba ho wetum wa che obi ma information ye me yente wase because every dem video ya oye ye na o kita dollars do obi abano dollars there mema ontwa sene no na ye bisa ye ho denti dem nyipa na wasoma bi don bra set no do meda mazana na mpo no wakọ set a won fa security man fo nko ho na security men no won fo won nko ho na security bi enyi set ho onan de wo twa na de then me shada me say questions no mitim no dos papa ti better pay na pay se bo mazna na se do sora be yi anu for mamate na man so man ka de se mpo no se hwe na se de kenyina ye setting sram work na hype bi na repepa da no nkwala hype pa you know fa na hype de bro for make steady into no my hwe so na pa be yi mansam ni nyinara anu for mam na me wo obi o mencha no ha na nyimpa na mo wo mencha no ha no so no wonyom kama pa me yinte nyum no na ye wi aye nyina atwetwe nkomo me ya show pa that voice no we am show yeah na ko pompa no so ho no na do pa bia no ya mbo tum afanyi pakro na wa tam bibi kakra bi de kitan je for ba sa si do ba ye nyama mo mama Yvonne Mens. Good morning. Good morning. Na anepe ho tren. But on nyame akai. Nyame akai wampa. Hey. Your voice is strong pow. Wow. Into no so voice tren man on chede start to no nyende. Atonyu ma chere ba. Oh, nyo. Atonyu ma chere. Okay. Atonyu ma chere. How many years in it? Yes, and obey 2 decades in fan day. In fan day be 2 decades. Okay. Into no 2 decades. Yes. Wow. Musha the way na perform on kra mutum hu de you obi I experience papa. Into no yente enum no yente na enjoy you soak into enum no kakra na yente twetwonko. God mens na yetenka honum no as a powerful voice. Enumi enyende wa chere kakra na bedwom so ze yagba wo be kofi ampedo so azikuma onje monto especially when it's good. Ba into no wa bo mamo papa na enya the foam into no time na 20 years na cheda nta we hu de wo voice ne butum atonyum na cheda branch ho oh una you started church kakranka with bands kakranka na kwa soro wen me Assemblies of God ni okay cheda Assemblies of God for wo hwe nyina no oh yes especially Takrady. And na actually you do metal church upper. Oh no akra me water crade. Okay. Masasi. Into no nice. Nyame acha wonze papa na me hu de reuse no iye papa. Na wonyom fofor Denise so. Into no the menum na ye. But the menum na ya tunde nyame akai me. Nyame akai wa. But you sure. Yes, papa. Me pede eto kakra mom. Me minte wo voice. Okay. It was having a misra one. Kanina kamisra dear. Kanina mi wechichiwi. Na so don't fonya mi mobo. Oh. Kanina kamisra dio. Kanina mi wechichiwi. Na so don't fonya mi mobo. We umi mobo mekaze nyame akai mio odumfo nyame umi mobo enti mekaze nyame akai mio odumfo no nyame akai mio odumfo nyame umi mobo au voice no the voice is just consuming me. Voice be me papa. Yes. Yeah, enjoy you kakra nyame akai mo. Yeah, enjoy you no na. Na e socials no do say. Baby ah. He fa na wo na Facebook, me wa TikTok, me wa Instagram, me wa YouTube, me wa Boomplay, me wa Audio Mac. It just even mess. Okay. The in your support is it?
Oh, gakranka. Ibi na mebe poe. Gakranka. Mom yan kasa ze yehu dey aza ye ba kaka for waba. Gakranka. Nti no, share this year e babo e fufu party. Yes, not experience it. Oh yeah. Last year. Last year. Yes. The experience it. It was so wonderful. Okay. Yes. E basa na phobia. Mate. Wo nyom ne ye kama papa nya ne show mo ho ahonzen. Na tum fa ye adwuma no. Mama mo akwanya na e bia pedaz wo na ma bi tugwa. Okay. Na obi pedo obo wa we tum na wa fra no obi peda e perform ma no so a we tum wa fra. Okay, mama fa da ma akwanya do na mi ntia atwefo na etefo. Nyame sira won Adom nyame sira won. Nyame sira wa so. Me boss nyame sira won. Ebusiafo watch them. The name is Yvonne Menz. Search me on all social media platforms. Nyame ebo Yvonne, my Menz is MENZ. Yvonne Menz. Ebenya nyame akai me and all me were beautiful songs, beautiful medleys. In fact, beautiful performances on my social media platforms and so. Ebusiafo, Yvonne Menz, and you want to support a good project God has given us. This is a good project. The number is 059 101 3989. 059 101 3989. Mama for the Makonya so minchi atakwade funyina. Mpanyifo water musicians. The whole Ghana ni ebusiafo a wo outside wo support Yvonne Menz. In fact, Yvonne Menz me supporting oya kese. Nyame sira wen obi biara do Yvonne Menz. Obi biara support Yvonne Menz. Nyame sira wen. No asa maranye Yvonne Menz inyi izina no bon wo baby ashumi platforms ni na do na nyom baba na etumete na Aisha mame nyame insho papa de etum na bakansa le pe na abade yu ngezi so ame. Ye boba ti do bote. Menstru. Okay. Nsino busiafo mu fo woni nja hade ye make do ochina. Ye kwa kohwe UCL matching with Havana. Men you hu from cry nyina ye wo ho. Bra was ye bo twitwa picture. Nti everybody ye bo twitwa picture you want benziza agora so there. Ye bo hwa match no. Say Inter Milano. Say oye PSG obi a masa me team tuning am ni ho nti no. Bo besi bi ensi atasa. Nti no aha na mezi besi won also mo mezi bra no nyame hwa wan papa mo so do zino e the fancy do social media handles ni na do mo na follow na enyiminzi inside do o ho no me dey see nyame yadoma ye basa na Aisha.